Rantang mga mau sagu mapas lah lebura gu ceki, eme sekebub buli te panden. Hiot terapin goptet. Eme tombo ngasang bura gu ceki hitu tite, itu yang perlu iteho ngelok kone bekid te. Kut mangar ngasang lelor kole ngasang le bura gu ceki, agua iset pangble gitu. Tutung lite panden. Lani ngami pandai main lite, goter se oleh cop tara tibal tobe botek kat ka. Cop tara to ya boka miga selek kita. Oke, sekebab bukan. Ini yang perlu jaga juga. Oleh gitu tega tentang selek kok. Eme selek pandai manuk gitu teh. Anak apa? Pertama. Selek apa bu? Misalnya nak selek di tekop teh. Rantang mga mau sagu mapas lah lebura gu ceki, eme sekebub buli te panden. Hiot terapin goptet. Eme tombo ngasang bura gu ceki hitu tite, itu yang perlu iteho ngelok kone bekid te. Kut mangar ngasang lelor kole ngasang le buragu ceki, agua iset pangble gitu. Tutung lite panden. Lani ngami pandai main lite, goter se oleh cop tara tibal tobe botek kat ka. Cop tara to ya boka miga selek kita. Oke, sekebab bukan. Ini yang perlu jaga juga. Jaga gitu. Sehingga negara litega, ini tutup terakhirnya kita punya diskusi ini. Setiap kita buat hajat, ada nilai sakralnya. Antara sehingga pakai kita apa? Iya, pakai seperti nenggopet. Hanya kau kan untuk ke apa saja. Tapi kau ada istilah litega, ngasang kau ada ngasang pase sapu. Pase sapu. Kau ngasang pase sapu. Atau apa? Manual apa mol? Lerup kau teh. Toya laning apa? Toya laning apa? Toy, gitu. Ngaceng kau kat kolei. Jadi, kau ngasang istilah pase sapu selek kopi. Eme nebain ga ekoroto. Itu ngasang misalnya dekat tombol selek gitu. Sehingga lebu ragu ceki kalau ai tutu hoge. Kutorok tombo molor tu di seko. Apa tertegi di sentong. Sohor bongo gelak nata. Gitu gelak nata. Iya gitu. Ai tara sohor monggo tete. Itu ngasang tegi mori nagu ngaran. Gitu mungkin itu kanan kali ya Pak Menteri maca ta amurkus mungkin sebelum apa ti aya imbi tutung lah gitu polia itaku ba lah gua manik onena ya sanggada curu pagrovang di dua acara lonto chama one tempat cobaan one buset lah kita pucu lah kembiang ranga gunisang na ya senget retir lite ya dede kena tobogot duri situ ca aku lite ya ayo mah aku lite tradisi ngolte kuduta offer tugas pa. Ofera tugas kuduta pengasang, kuduta tombo. Iya. Kan mah mandat. Pengasang saya dengan konggol gitu. Sapudah kita saya dite. Va ke. Coba gitu ya. Penjelasan. Penjelasan. Mah aku gitu dah dengan lah. Jadi permisi tak baik kita tite misalnya. Hiat torok agu tombo ngasang katakan tudak manuk. Atau rengela. Tudak ka ba? Ono protokol, protokol pembawa apa? Ya, hiata apa polte? Hiata kario. Tukang kari. Hiat tukang kari hio. Nah, co taranggon ngasang hiat tukang kari ho. Ite. Tove pakai ite ba awak itu sapu ite sai sapu dak. Muataya surup dite. Oleh dental lemari teta ici bibir. Ayo nih tengah sang lemah emas gitu, nih tengah sang mulut. Kut pecing aku bayan koleng ngasang lebur aku cek gitu. Sapu ditet pakai gitu, sapu dak. Tobe ditet pakai gitu, pakai tobe dak. Poron nak ite kita kali.
Neka mga kita ngasanga dong ngagudungkat dite. Ya misalnya gitu tadi. Dong ngagudungkat. Laning mga ya istilah dati borla sioli tega. Neka mga ya benangerang dite. Nek dion kole benangerang dion kole benangerang. Misalnya neka lancar kita maksud. Orang neka itu kita kali neka mga ya benang di tengerang ta. Itu can. Kalau gitu poro ichi kita mingone bibir tong dan talone lemar. Apa ta torok di tiagu tombon sor monggo gelak nata kami buragu ceki gitu. Oleh curup dah kuta tombo dah. Lani pokoknya tele tagu temban beligar. To emang ya cuanan kedak. Kola tuak lah. Tuak lain kul ya. Aku mangakin ngasanga seng tadi gitu. Lapeng itu ngasang goga sakan. Saka seng dia main gitu. Pada tebel rokok tombo lapeng tai. Saka tombo adak. Saka tombo adak. So kira-kira valen lihat valen lihat torok. Yo nakakul. Ayah banta kolnya raja gakul ngebit kolnya bakik. Ay kurit pecing aku bayan kolel ngasang hura aku cekit. Hitus torok dite, hitus tombo dite. Torok laku, torok dite. Tombo laku, tombo dite. Poro pengasina senget le. Poro pecing nengone pening tong turane urat. Mangane ngasang galangkas majan, bom pesun dari wai. Naka tombo dite beli. Ho laku tiban. Laku mincang gitu teh. Gitu kalau ame poli apa acara ga? Cala poli gitu kan? Tekole ga? Poli gitu. Lelo poli toto urat dia. Kalau dia tombo dularincan. Hiat karigo kinbo. Hiat karigo. Pas poli tang lelo li te urat gitu boga. Mai dehia ga beba camping pertaman onea ACKE. Tesuan one anak wina. Tetelun oleh anak ron. Telur kali di situ bang. Ngaca deh beba umum oleh ACKE gitu karena dasar pertamanya kur pecing aku baik kat lah ACKE. Sedangkan yang paling intinya itu emang kurut bali naik itu istilah. Bali naik. Oleh mai bali naik gitu deh, lanak bina gitu deh. Gitu ngasang goga bali urat dia. Ay bali naik sa anggip yup tuka sa lele. One may lontot sa torok yobo. One tombo. Poli gitu ga bali naik kole ditega kamping anak corona ko. Ay mga plancung di sebo. Plancung itu. Robong lihat. Robong kole itu robong karyo bo. Robong kole itu kamping anak corona gitu bo. Ite nakaitet ngasang ulul bae. Dika ngasang langkas sapo ngasang mes. Kali senget lebo, kali pingas sinam. Iyo. Jadi ya, ona mai hitun te. Kutsaka gawas di tet mori te, ay to ma benangerang di te, to ma poe pesole. Jadi ya, hoya tanda ya urat rebang di dia di te. Kut bali kole nakalamit ngasang anak di te, empo di te beli. Le, kali dian bo uratan. Temang bolot nune tombo, gitu tete. Jadi ya, bokot to emang bolot nune tombo neng mangan nenga tea nenga ngasanga one gerak bol tega. Palong neng salang lakon. Urat neng ngasang dia. Bombong ngasang pesun. Itu bawa one anak rona. Anak rona gitu bukan. Cak itu bawa hitun kayak umrus. Maksud aku bawa tegi kolea sapu namanya kerang. Kerang kotu dak boga. Poli jaga. Yo. Boko ayah kurt bau kole dak sapu tega. Pedang kole gitu kole ngasanga. Tobe pakai dite. Lei. Ite. Naka sapu daku ho kole laku caun. Tobe pakai dite ho kole laku pedang. Jadi ya, naka ite kita kali. Neka manga kita ngasanga apa dite, daat dite, misalnya gitu dite. Poro sangger tahu ngata daat.
Lelo, baiklah harus gitu lah sosialis. Poro sangger tau ngesotoro kagu tombol pinga sina senget les di seburagu ceki bo mangane nga tea one gerak totone ngone molors bo one urat ngasang manuk gitu. Ini itu ya pecing one pening gitu tura one urat. One mai sapu hoa pakai dite bo lete hoko le laku pedang te. Neka mangambau agu nilin kamping agu ite. Poro ite uba, ami kole uba. Poro ite geal, ami kole geal. Poro depan senakot tate, level-lekot. Kayaknya ngasanga tanah. Mungkin itu saja lite Pak Terima kasih banyak Validia. Validia, terima kasih banyak. Nah, jadi ya.